Oras madita salut na manginang paju pamusi ate do tayo di channel Paronang Ganjang. Jadi bulu dibaga sa tikon nungay nga rap do si hotangon di ma na puna ni channel anak pakat asa ta suku-suku majo taringo to YouTube ate nga sa dia liling mana may ruto do ak kanasing taringo to YouTube. Jadi songno do praba adong suku-sukun. Mungkin suku-sukun ora kol suku-sukun do ka panonton taratong kana ka viewer ta subscriber ta manukuni. Mulo dong. Pasti adong deh. Jadi nga sa dia liling homar YouTube. Mulai aktif aku jadi kreator di YouTube tiki kuliah sama aku di Jakarta tahun 2000 sia. Oh, 2000 sia teh. Jalah ya do hubigi cerita. Bahkan nin natikin na may rutupiho sempat do dupe unggurang dupe yu subscriber mo siyan maili manang na dunia manji ima channel ni Anji Drive mantan vokalis Anji Drive ya teh. Atong bulusong ni channel dia do nungai anak pakato demang narong channel nasing mang nung piga channel ya dibuat tumang na ya na honik mo jode. Mulo channel na hea nung mahukelola jala hurin tisian awal lalai gabi hugadis opak matong. Anak kampung baru napas pembaharuan dohot Hamdans. Aktif di pesak sonarion Aktif satu main. Jadi tuak kadongan nanti bu dutong dicek nungai akka channel de baru dokon deh. Tering tu dekorasi TV. Dekorasi TV sarana ya kita bangun saya. Oh, dekorasi TV ate. Sarana ya. Jadi mau lo taring tu channel anak pakaton tau sedih mulai dibuat tuh 2010 lalu. 2010 lalu. 2010 lalu. Kalau di Benho channel anak pakaton langsung dui mana konten-konten teringut tua tak. Dangat tong. Tikini konten budaya Cina do perjuluhian. Alana dong tikini alat Cina sponsor. Bamajo film-film pendek Cina, budaya-budaya Cina ini. Jadi setiap video dibayar. Halagi jadi aku melalui kru membain film-film songoni dibayar dalam bentuk kaset baru diupload mesti di YouTube. Jadi mau lepas lagi oro seminar menang napas songon kita batak olo pertanyaan alih lagi di aula olo may diputar lagi tong. Oke. Ada orang sudah lanjut tu taring tu anak pakaton mundur kita suatu YouTube budi. Buasa dijual ho akka channel musi parjului. Sugari rai di partahat toko mukira sensigi si humi sikat ya kadongan ate. Nggak pasti lebih unggul penghasilan nasian anak pakak sonare. Ayo dosa ada persoalan nih. Aduh nggak ini. Tikini tahun 2000 itu pertama hian perjuli sudah bagi curhat makan. Taring tu si humi si makan neng manguli maau 2000 itu nih tahun 2010 itu. Jina merukung jina pergulangan. Tu dohon ni pamangan dah ngaduk si jamon ni tangan. Tapi mangang inang hati tong mamasuk tu upas apa ini gadis ma channel YouTube. Tikini hu gadis napas pembaruan mau sosal au mar 100.000 lebih mas subscriber na. Tikini dunia manji sekitar mar 2000 DP subscriber na urasa. Alaki betul dang pala tu aktif DP kan? Baru di band DP man aktif. Oh lo tikini. Baru dung manguliau hugadis mamuse channel anak kampung. Kini mau salah umar 100.000 lebih subscriber na tong. Dung manguli museau kira-kira 2010 lalu mak di berko do tikini nih hugadis ma channel dekorasi TV musena. Oh lo. Sudah jawaban ni buasa suku-suku buasa hugadis tong mayalani si musik. Kalau perlu hepeng. Itu ate. Itu dah bah. Jadi meluk suku-suku rupani dang menyesal ho ya. Alana hubereng nuai ngakka songon channel napas pembaharuan ngamar hampir mar 500.000 subscriber na. Molo reke digadisoi hurasa nunga tabo dihapurin na dang menyesal. Alana sian awal ngamatang-matang hupikiri. Jadi itu teh kadongan ka amang do inang kena menonton video on. Jadi bulu si otango terengok tu YouTube dang na tuari tu bube terengok tu YouTube ngaliling. Jalo nga gurang akka channel na tangan yon. Satu sonari budo ta cek aktif do pe akka channel. Jadi suku-suku namang yo buse. Buasa ma sonari lari hosin jalur tu akan na tren-tren na biasa. Buasa gibi tu konten batak sonari beko. Buasa lang gibi ko cover lagu mang na prank do akan asing. Kini sepak do nung aku berlagu tiki bekerja sama tiki ni dong produser ni halak Madura kan. Oh. Sempak do dua tu lagu mah rasa rai. Alai merdo mutuk mai taringok tu akka pembagian baru musena akka au malas lo mulai diatur-atur. Malas lo mulai diatur-atur. Terakhir gabe mengundurkan diri masih ini
Lama tu budaya Cina. Mabayan film-film pendek Cina. Olo. Mulo takasra di buto abang naikkan mulo bekerja sama songoni ngai hau cerita kon per video tong dibayar contohna bayar maju video cerita na songonon durasinya sekitar 1,5 jam nina kan jadi per 5 menit mana mulo tikini kan ngai hau batu duhon 1 juta memang 1 menit dibayar hasil jadina asing do pihak biaya produksi dunggu pikir-pikiri ayo to maawa deh sekarang itu tuh halak naruh aku HP channel tapi nggak di sih bukan nama musik channel baru bukan nama khusus budaya Batak 5 anak pakaton 5 anak pakat ini parjuluhi dibuka ho channel anak pakaton terlangsung do konten Batak pertama hiya dato tu channelon daung oh mah budaya Cina ya matong di si parjolo cerita-cerita pendek agak film Cina jadi agak inspirasi kehidupan songoni Holani do cara nama bebusirna mangnarong do na asing musay alana benda gabi gabi berali tu konten Batak mangnarong do mangnarasa prihatin akadi segala macam terlobi tu kasuduk na poso rupani daung kalau munafi kau mangalusi mulo halak mungkin setabi dia kestigoroh halus nak haladang adong lupe asa lebih mengangkat budaya Batakin au daung jujur nih alana si hubia do na balik penting dah alana tikini mardomu tu metu strategi YouTube alanti kini dang do pedong na membayan tentang budaya Batak mulutung pe ada ke konten kreator Batak alana pasti sebatas holan uning-uningan film pendek tikini tong dang do pedong na hira video pesta teh edukasi songoni tips dan cara jadi masuk metu strategi YouTube dang do pedong membayan HP sementara hubereng rating pencarian di YouTube gudang cara mandok hata on HP dang adong video na kurasa mulu hubayan non video konten songonon na pasti gudang manonton jala pas sebulan do petik kini tor 10.000 mas subscriber na jala tong strategi YouTube mula neng memben channel hita talului pangsa pasar na sempit mula boy unang arok saya ngat tadi sih potong mo jodoh nih belum masalah tips-tips si ano man yun din namang hiuta teh apa yang sabar gawe jadi so ni do ate abang inang jadi tunggu sa diri tamar tong madok malati tu mana lata ibado channel so ni mungkin hadak kula na gurang duratong na maparluhon mang merasa tambah pengetahuan na parbito na taring utorak Batak imasin channel anak pakatate baru namang museo bahasa do di akhir-akhiron jala diajak ko tong museo do bergabung songon na sotik berali tu film pendek manang lawak ale totong di jalur Batak alana songonon molo hea hui ngot ki guru nami guru pencas jati do bayon olo setabi dia kesti goroha olo isipak ahani ba sepudi harubat ni ba sepudi jadi sogohir rohani ba mamereng imana mamereng mangajar pi mana malas iba alai olo sahali dicolok imana diwan lawak jadi gabi betah matong iba jadi songoni mat ima hubuk pelajaran tu channel pakaton mulu terus holan adat Batak otomatis penonton na penon umur 70 tahun tu gijang alana hubereng di penemuan usia penonton 70 tahun gijang sudah nama nonton ale melunga hubayan film pendek menang hiburan songoni kan rata-rata nama nonton 70 tahun toru jadi secara tidak langsung merangkul anak muda asa menonton channel anak pakat jala dibereng manondisi di posisi pembandisi akka video-video adat Batak secara tidak langsung terklik kelaki menang na penasara kelaki ditonton makan tabama parbinoton nasida taringot tu akka adat siapa tahun nak petakas taboto horbo manggagat pak namar sia loan Pupuk ter memang sibuk ke adat siswam bulu do si oloan namar lapatan mai asing luat asing ada na alai hira ima gabaran na nahu patorak kami di channel anak pakat atar songoni mak alai rok tesa teh song namu suba ando petalat jadi alani do teh maka ban na gudang mang na piga-piga film ta bay mang lawaki dang daw sian adat Batak ta ima ta song tu Jabar 2000 Jabar Satanggo do akan asing jadi suku-suku namang musea teh sonar suku-suku non taringo tu YouTube majobolo taringo tu adat Batak di video na mangihut ihutok kamu matulus channel para nang gajangon jalo nang lupa subscribe pamate di video na mangihut tajo pe mo sa imana mang natajupay tu jabuna tasukut taringo tu adat Batak sonari taringo tu YouTube majo fokus majo kita tu taringo tu YouTube bolo songona pe mula do akadongan ka YouTuber pe mula Batak na seneng belajar do terus bay majo songo tips mang nama cara-cara asa tutong hami naik di nama rudupon
sesuai dengan pengalaman, sesuai itu pengalaman mau memang na sesuai itu peraturan di YouTube. Ambil rasa ngahulok ko na kinon tips na paling utama hiyan kreator kan kreatif. Halo. Ima baru konsisten, baru musena ale rasa nggak sudah mabuti kan konsisten mulu karejo kita na pasti kote tak do konsisten. Ale intina hiyan mulu menurut asong nahulok ko na kinon ma. Talului mah pangsa pasar na sempit nauti saingan. Mulu boy unang arok saingan holak kita hatsa. Nagabe kreator ni konten na tabay ni. Contoh na rupa ni adong kehliat teman jauh setabi ba tabay ma video tentang menjauh kan hulak kita unang tawan cover Batak kecuali adong nilai jual ta setabi kecuali adong nilai jual ta tabo suarat ta tabo musik akka arasemen de segala macam adong nilai jual ta jale urasa mulun waeng kreator Batak nagabe cover Batak urasa waeng setabi ngah urang aga songon na maulate Mando mutu akka pelanggaran akka copyright akka hak cipta. Baru sih 5 tips na. Akka artis-artis parida lah Batak penungang larina giwi tu YouTube do kan. Ada tu sini matong salah satu inganannya lagi lau masar kemanang mau promosiun ala anak kaset manang di video sonar kang ngahurang be. Jeledak kulon artis-artis Batak song ni artis-artis nasional pe urasa do akka manca negara ngasong ni bahkan. Baru akka tips-tips na semua juga saya staring tu ala sering duh bigi ojo duh bereng ka di grup penang di Facebook di WA sub for sub saling subscribe leana huleyak koin na so ngodi de sa sektong na sisi negatif do positif na bola dong sisi positif na menguntungkan sisi negatif na ba merugikan hola nido asalnya sudah ko menguntungkan so ngonon contoh na aku marupani adong ma YouTube mu adong YouTube po Kubai marupani konten ada Batak di Weko konten contohnya prank. Konten prank. Lo moro aku mamerko mar prank. Ya lo moro mamereng aku maka ada Batak. Adong YouTube mu ni kurupani kan? Halo. Adong. YouTube mo dong ni mung sito adong. Subscribe sudah, subscribe. Oke nah. Muli dak pala masalah. Alana sama-sama suka konten. Alay mo lo contohnya do di grup dang maristadaan. Contohnya sada konten tutorial komputer, sada naik tutorial contohnya marsuling. Kadang marsita apa be? Tonton minimal 2 menit biar jangan masuk spam. Ale subscribe lah, subscribein na. Oke, di subscribe. Taba do memang bilangan ni subscriber ya. For sub. Alay, kalau 3 bulan nong di sipa YouTube be. Alanya dang aktif menonton. Alanan terpaksa ditong di subscribe. Dang alana lo morohana. Jadi intina hiyan, mulo ta suruh keluarga menonton YouTube, mas subscribe YouTube ta. Nong yakin mahita lo morohana menonton konten na taba ini, video na taba ini. Muldang dulu morohana holan angka saja deh holan 3 bulan non nga mago benang pedong do betong warna di si dang dihitung YouTube be. Jadi molo neng fokus do hita tu YouTube gabe mana bay mata pencaharian hita di si kurasa tapaso maka sapor sapi dang adong guna ni. Jadi itu teh kadongan terlubi na sirik kuber marutu akka di grup bagus subscriber hu na more subscriber hu mungkin nasong ni maraya teh di subscribe mah mungkin 3 bulan na lewat. Kalau sehari do tonton video habis sidang tonton baru gabi hapus YouTube mah mungkin salah satu na nasong ni marai. Bolo taring tu saling tonton ni view for view song di dusay. Bolo saling tonton dang pala masalah. Dang pala masalah saling tonton. View for view. Ale sa sitong na mo lepas proses peninjauan no na langsung hianong kami tiki seminar di Jakarta tahun 2010 sepak do tapi aku kini gabe pembicara di si seminar YouTube jalan langsung makataya itu mulai ada di bagi kamu Brandon Ken kan prankster Indonesia baru tuh si Agung Hapsa ya kami di forum song ni makatai tiki aktif di YouTube jalan mulai salah kini subscriber nasi dah udah be dituruk kuning emak sekitar mar 10.000 rupiah subscriber nasi dah aku kini ngasih sekitar mar 20 ribuan halaki nunga langsung banding ke Amerika. Jadi songonon, mau tarik tuh view for view sebelum dimonetisasi, adong dotong plus minus na. Alana, molo peninjauan manual non pas monetisasi, dicek karyawan YouTube, riwayat na channel an menonton tuson, HP channel on menonton tuson, berarti adong transaksi barter antar songoni, mall do masuki, libat do ro penontoni natural. Jadi intinya holan do bikin konten menarik, baru original unang re-upload, baru musena
konsisten. Kalau nih do. Dulu ipang sa pasar sempit. Oh. Contohnya, tapi dang do bilong nama bahas tentang mancis kan di YouTube. Tak bahas tentang mancis. Ale asal mayaki kita godang peminat ni mancis. Idot tong. Ale, aku potong masukan, nasong do ngangi. Terlalu bili akatu pemula ke, tasong na pengang pemula do pe, dang sa barhami tergurang man yung viewer na terong gurang man yung manonton kan inulungang makana gabi terjadi mah saling tonton. Sada mo se, dang sa barhami asay tur memenuhi syarat ima 4,000 jam tonton do 1,000 subscriber. Mungkin atari do ratong na mabayan uban na gudang na sub for sub do view for view. Belum menurutmu? Ay saru baru nuaingi. Oh, sonari masalah kesabaran manungay ko. Ay saru baru nuaingi. Mangulahi tadak sabar hita, mangulahi kita ale tabay gabi jalan pintas ale dang marah dang hasya kan itu yang so manuan mahita. Lugar niyon. Kapisangon. Pisangon manu pisang mahita. Dang sabar hita pay maho pisangon siya na me satu na balgator tawpo na balagay tasuan. Ale mangulu mang na daw. Kan itu nuay. Oh, ida te. So ni mate ka tips ngang na nabuhi tada po kita pa sejarah mang na tanda petik tatak ko. Imasian salah satu YouTuber mang na content creator badagate. Si Hotangok kape songon nang tabasin nakit si Parzului dang na natwari, dang na 2 bulan na lewa, dang na 6 bulan na lewa be bergelut di bidang YouTube. Murso salarang hampir 10 tahun nate. Pulo siya nak channel ni pero channel na bal ganun nung hiya dimiliki nung hiya na punay mana ale sonari nga berpindah tangan dala budong ang ta-check channel pe aktif do pe sa sonari. Jadi suku-suku namangi musay mungkin ngayon na parpudi mon. Mulo tong arong pandam musay berarti na parpudi diam mereka yung ngayon kan. Suku-suku nung sebagai content creator nang bergelut di bidang YouTube nung hira-hira mga urang lebih 10 tahun. Suku-suku nung isi do YouTuber mang content creator idola mang nang inspirasimu bolo nasional. Bolo nasional limana si Yahama, si Winston Renaldi, do si Brandon Ken. Molo content creator manang YouTuber Batak. Oh, ang gue babatuan do sada si Salut M na ibaho. Bado pra banjo sa dijo. Bah. Kung nagana sa banjo. Ora sa praba. Urupe jo amia banjo beksong jo film-film na miate. Hola ni do bolo kanta creator Batak. Do hola na bangon do angko jago-jago sa dia. Angko lupa jupa torni pas jo pinggul na ijo. Baru na tetua. Molo imat tong molo taringot tu akka kreator Batak. Di masa ada abang siahon si Salut M Naibaho baru mulu videografer turni videografi. Oh, Wala nima. suku-suku na mangihu muse mungkin tong mosong sinakinak ibolongan do muse berarti dangon na parpudi kan itu arong muse na parpudi non. Suku-suku nungang bolo-bolo udang perlu bigyan do dokon. Dok manok kapan to may bigyate. Oh, loboy. Bay majo pendapat mo sungod dia do taringo tu channel hu paro ng gajang. Mantap deh. Mantap deh. Permanta na, ali otik do viewer na. Wah, ini mah risiko. Ba mulo mempertahankan budaya memang Sony mah, mulo mengikuti tren wah Sony mah tong. Itu sada pengurangan ni halak kita Indonesia nih kuma. Rumah godoi mana menonton video ni halak luar na sodongi polana holam mekel-kel saja itu top budi daripada tabah perbenituan na menonton budaya ni mana sendiri. Iyo te amang inang ate. Sang daun. Holan di bekon no video contohna di pasar apa nih marede-marede hodisi. Urang si konggoki penonton na. Ale mulo di beko video tentang budaya Batak. So ni kembali mengusai normal. Penonton nautik. Jadi mungkin talani bate. Atuk lu jay ba ngaing. Buy madok kono lu ja kedang botok ka panonton ngaing masungod dia. Ngagulang mang napiga-piga ba di si video-video taringot tu belajar aksara Batak ali tu atiko tido viewers na. Olo si padagay mara si bala banale ima tong may nakinin na sa tong lo boy marhiti boy gabi masya taringot tu sura aksara Batak ati. Boy gabi manamba referensi to kananing bersiajar bila lu YouTube. Alanya sudah kusung ni kan. Ya ada hubas ada film imana gabe hapus muse. Boy river kamu di channel anak pakati si dulu par Gojek oti viewers angko sitong na sebelum ni ratusan ribu viewers nih ala na hapus do. Alanya asa boy sampai ratusan ribu penonton ala adong sautik adegan semina. Terbudak kido menonton. Ale ima mulo tabain konten budaya Batak ala nahita halak kita paling karas memang menonton 5.000 halak. Ale mulo holan dibain konten
Adong sautik semina. Oh, tergoda do. Jadi mau fokus do sa sitong na mengalui hepeng mar YouTube. Ay holan dibe ko konten film songo ni. Goki do nonton. Adong dot grup WA nami ima guarna kreator Batak buin no bergabung hamu di si Khusus sa YouTuber do dah. YouTuber Batak dong adong non link na di description hubik kami di sido nunga sunai bergabung turnik videografi game simbolon anak pakat padonang ganjang Roni Sihite Parbutihan Channel Samudar Toba. Samudar Toba Grace Roselini Berita 24 Jam Batak Remix kana si dumi Pimpi Sigalingging itu nih Anak Parlapo udah pinguti manangisi. anak Parlapo adong mga YouTuber Batak mah di situ. YouTuber Batak terutama karena bersejarah teh non aka dongan-dongan YouTuber Batak ning bersejarah boy no bergabung tuh si ale dengan satu syarat adong syarat-syaratna dilarang keras share link untuk promosi atau sub isi khusus do manukun bolorong akan maul adong aka si suku-suku tarengo tu YouTube isuku matusi akan botosan non boy madia lusi. Jadi mardomu tuk di channel di hari kami ulang lupa subscribe kamu channel di Grace Roselin turnik videografi baru Samudar Toba game simbolon Paronang Ganjang anak pakat anak Parlapo Pimpi Sigalingging Parbutihan Channel Jojo Bridrik teh goreng channel lah Parbutihan Channel Roni Sihite isi de pemuse terkhusus tuna sa jo oke tuan sa Luhut M Naibaho. jadi song ni maju ate sudah nyo maju nonang nami dibuka sa baso ni mataringo tu YouTube tu ka peraturan YouTube tu dohot para si otangon tu kadongan ate na tong pemula song nawon YouTuber Batak mungkin boy matong tabuat ilmu na ate jalaw nang lupa ate di video na mangihut molo sonari tabahas tentang YouTube dohot si otang di video na mangihut pasti tabahas taringo tu adat alani nang lupa ikuti hamu subscribe hamu channel gratis manang na bolo basa bata na pire-pire ate dang marbayari so ngani maju ate mola te madita salu na oras